Muhia ni thukuma wikai maundu ma guteithia nduri marakuhurithia bara niki tondu Castro dingi mahaha na rumo njine ngari maguta maita matatu itauma na wendo wa guteithia lazima I had that ni goda mundu cia teithike nona ginya handu ngiciriria muno ngiona I need to take a break no nduka guteka a break after kesi yana kuna rumoro ndio kwa mundu ahura ndeto icio uko online ona ke ndigutinda ngigweta I lost ni Castro kegura kohe mwaka wa ndituhira ukiambia ni uyu no naguo warikira very beautiful mwaka ukindu mweri wena thutha wa maundu macio Ateire deal ya over 600,000 600,000 thiete gucaina oguo ngarutirwo video ya mundu ucio tuthi event ino winayo ujire kenye ilifanya ufikiria about the event na event yo dironi the poster dirona invites only ujire niki kirakupushire ukinye hau na uge ndoreta muingi urenda andu aria we invited this Ateire Castro every journey ona gari nire ndereba I mean ona gari igithi handu ikire huthagira na nikio maguta every person's journey ni hari andu aria nigo ikoragwo na andu mithemba yothe no ni hari andu aria manyitite itemi taru Castro yo gitwika Castro and I had this thought me initially I never thought I would do even a something ya kufungua studio ndio cia tuka tuhoere turikie no ngigwa ndina murigo I felt so indebted mundu andu aria mananyitirira na ndio mananyitirira ni andu aria mananyitirira kuma hindi ndabirie my journey ya content creation mundu ta ndauga no wahea lift andu ta kururia niyo mafundithire ukanyita microphone na ku interview mundu andu ta ngugo wa karanja you see those people it will be so bad of me kwa utambura andu tacio when I'm making a milestone remember no milestone na content creator I game studio ona ciana kuwa ba so I thought on this big day andu ajagiriirwo ko ge celebrate wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho wa kere ni gu celebrate na andu aria mananyitirira nduike muhia wa maingi no menya turathi uguo turathi gikaumbuka kwa ukaigwa ati nyuma muci uriko ndio kaundu ka Yake trend ndio wekora hii situation ya tariki no yicirio ndu tocio ndu atari gikamagerio ka okete kaumite handu maundu macio ri ndigikara haha hena nie things do happen and not just to me to everyone maundu macio mahanikaga but now orenda gucokia ndako ikora depend uhikitie no ninakiwa gwikora magiri-ini ati ni magiri-ini alafu ati matigakiuge ati ri ati muhia wa maingi unlimited chi ai kana warithie na mundu ni gwikora ona kwi mundu rageria hihi guthia yakira you know I know boundaries Haya, gazo cia mwanya mwirori wa Castro Media, mwirori wa Kishu Amazon TV, kunyite ugeni guku session ici cito na nie gucokagiria ngatho ne wethiaga na mbere na kwirorera video cito na ngakohoya na gitio ukirorera uka make sure ni wa subscribe na wa hinya notification bell na itha tukiupload video yako notify he video jero twekira na nitukenaga muno ni inywe muthiaga na mbere na kunyitanira na ithui na gutuma Castro Media tuke number 1 Kikuyu online media channel. We don't take it for granted, nitucokagia ngatho muno makirira muthenya wa umuthi taguo urakiona twi guku twi handu tuikarite thi na murata wakwa haha tugitereta tango na tuga twakie kamera terete mukiiguaga tondu it has been a journey. It's been a journey, man. Hivi na nitoke na history nene yes, karibu sana by the way ni makiria ma mwaka mwariria twekire show na twana ikara set yo na andu magikena muno ni show yo twekite hau mbere andu no twahitukagira challenges aria mundu gwitu shebed athire by the way athire ko ise ne nenda-ini kuma au mari habre ngigwo ni atuika therapist riu ni araga maundu ma nakena by the way reke ngwire njira ya kumuhurira
o juzi ngimugeria na namba igiri ciake iraingira ngwiciria aikaranga akihurira na ingi neze bedo utuire ku ndirathwetha kinjira jetha rucio ndi wira ku ngiririkana rucio kumuhurira na wira ni Castro ati ucio ni bedo gaithi it's over here now koleto hana atia ndi na uru ni ndabire kuhitha kidogo no ndihithite tondu nitukuonaga no turakuona muno na mugituteretithia horo wa bururi tukimuhe ndumiriri mugituhe ndumiriri na maina wa OTC ni ngai ndumiriri mwena ucio wa maundu ma bururi maundu you know spiritual content mwena ucio niguo ndabire kurira kidogo whether you are doing very good, you are doing a very good job gina seti untrona no menyerete turia kiria twa tuthimo karogiri Congrats crash my event ndagikira ngora mwero tumete kuraihu muno na Muhia wa Maingi niguo na mweria kondu mwana kiru ni waturia he lift uyu ni Nairobi no thiurukite ngathie Nyeri ngathie ku Naivasha everywhere aturatukuwa na ngari yake ngai atana turathima uri mundu umwe wari ngakonge appreciate muthenya wa rucio ene mundu taringi arakuona rita ria mbere okay hena mundu taringi akoragwo na ignorance ndenda tu Muhia wa Maingi ndo Muhia wa Maingi uyu Muhia wa Maingi uyu jitagwo Muhia wa Maingi ama digital content creator na ugirutheria haya mitambo-ini ya YouTube ni kuona channel itagwo Muhia wa Maingi Media. I'm the CEO ni memerekagia ku ungirora kuria Facebook ni kuona page itagwo Muhia wa Maingi na kuria TikTok no Muhia wa Maingi ngoragwo guku nenda-ini nithio tugitagwo digital journalist kana content creators ndi mumemerekia matendete wira wanyu makamwita bloggers magita na bloggers no wega tondu ukiuga atia riu yes Muhia dikwenda tuthi kuraihu ati waciarirwo ku wanatwira umite Murang'a ona rigi wa gutwira nie ni njui ndigukuria ndirere tu twire hanini haria waumite negetha uke utwike digital content creator kiria wekaga na kiria gatumire u make decision ya riri utigane na maundu macio reka or based on horo wa content creation ni maundu ma content creation I would say it was more of a horo wa riri ndaumite ni ndapushirwo ni kuma relationship toxic ngirina mawira maria ndarutaga hau thutha but after this relationship ndagire no ndo wa riri wakwenda guprove andu ari atiriri I can be better I can do something for myself so ni dai na drive ndo akoni push Muhia wetideke nigo gukora ngebriria content creation out of it was more out of heart wala dai wa lini wakwa nigo push I want to prove people wrong ndamanya na TV you know that was the drive no little did I know what destiny yako hihi yari guku yes haya kiuria yako kiuma riri gwicira ndunanyita wega niki wekaga before uke wambiririe content creation hadi akira mawira maingi ndakirutaga tutwarite nduthi twa DJ aga no twakirutaga biashara cia online maundu mari maingi twarutaga by the way turi hau ha DJ rĩrĩa tũrathi nawe magongona-inĩ he andũ mabacagia ma DJ nĩ mabacagia ũgakorwo wĩna knowledge ya rĩrĩ ũhoro wa DJing kana waiguaga system ngure no na DJ re professional it's just about 80% aya tuonaga DJ mowe no na DJ yothe and na DJ ra marajona mani be witness DJ ithu tuthikagiriria a DJ listens to the transition ura umarwimbo ruru oingira ruru rungi igithi tu event thikiririe jigue ni afacia wakere ni afacia no tumenye cio ti DJ kiria kiuma sawa wati horo wa DJ ni waka content creation ukomiambiria tondu andu ingi tukwa analyze tukwaria horo wa monetization ya content creation
ni woka content creation nduthi at least ni gukua haria wone matano niguo content creation ni kuigirira video wirorere maita meri wiki division iyo ya ni watiga handu urona bia at least instant money woka guthondeka content weterere ndehe that kajani ga ukiambia ri kahanaga atia jani yako ni ndikuga ya ready tu nijuga content creator aingĩ makiuga ni master agurire me I would say guide arekire ni struggle tondu kiundu kiu gya content ri in as much as yete yo kireta accident ri ni ndahoyaga Ngai adute wira uria andu arege kiro kingi but he brought this accident now about content so ni ngeambiriria content ndekire around 6 months no ria ndekaga tio ndacokire ku monetize tondu ndambiti gwika to comedy ngika ru ngijago ngathinga torithia nduthi na ku ngoka ngeka to comedy twakwa rucio ngathi gwika undu ungi you see no hindi ndambiriria content ina ya ikuyu ri in just 2 weeks ni da monetize the channel the second month ni da nete the third month tugiuka ithurano channel yako ikiambata na kuma ndio no kuridhikana ndia cokire thutha ringi riu yokire yabatite so I would not say ati dana struggle ni da struggle thutha na da struggle ni urimu wakwa wa riri wa go trust the wrong people ni kastro kegure bara iria ciana tumani struggle ni cia go trust andu ni kuririkana hena hindi ndoete kamwana matuikane gacukura I trusted the wrong people uhoro cio kiniramba ni kuikana ndaliete kule na rumoro kundu ndakaga I trusted the wrong people uhoro kiharagana kuma ndatiga go trust the wrong people you can see ni ndahotire kwehera mathina-ini so struggle ciakwa cioka riu hindi ya nyambatire ri ni struggle ciokire na ngucia no kiundu kia Ngai tondu angikorwo ambire kundehera tu twakufundithia mbere ne kunyania ati ndina level ndira gutwara now I'm preparing you by ici ri nigetha umenye ure kwa avoid barona bata level yake level hiyo wengi undu ucio kuma ka scenario kau ka mwana kio cio ka happen ri ndio ndona wikite story igi I left kegure ka story na by the way this goes to adu aria mana teithio through this platform social media tondu ni twanaona karago akihurwo twanaona mundu niona by the way ona thaici karago he mundu after trending ino ya Mr Wonderful ni ndonire mundu agiposti akiuga agicomment hau akiuga atiriri ati alafu akuje watuambie tuma sijui ngapi ndio karago akimuria atiriri the last time wonire ngithie live giuga mundu acangirwo koguo ri this thing has affected tarigi mundu arafata genuine ukiteithika it has affected a lot of people tondu chokora ni ajirire ona wira ucio ni atigire ndateithagia andu tondu anatuikania anascam andu agi agakorwo ni adimitaga agi agakorwo ni maheni ona wakorwo nginya haria uma na ngoro ya guteithia ri ni watigana naho ni nini likupush ukiuga riu ciigana tondu twanateithia twanathie tugakora treasure tukaheana namba tutire twaheana namba citu ndagatia itheka na akaumira twanathi tugateithia mundu ungi twanathi nginya waka maina gake nungi tweno ririkane tugagicagirwo mbia nginya tugithi tukigura thimu tugicoka tugikura thimu tithio twagorire not uhoro yake yatomire utigane na uhoro ucio ndio utigire ni ndu aito mitiganite wabere ni gwiciriria muno ngeuria atiriri muhia gatagati ka maundu maya mothe ri yes ni kwa mukira irathimo no urahurwo bara ni kio githi guteithia for example ni kudirikana ni ndathite na guku kiria na guku na rumoro you remember the story na ndo ni raini ayo no ni mahetia na TV mahetia na tira marehaga ndeto mahetia ni andu ya online after that story orona wagiokire woni raini andu makembia kunyandikira Ngai agawe muici ni marathikiriria matirathikiriria agawe muici agawikaga agatia of which they don't know the story ngiambigĩũria atĩrĩrĩ munya nĩ ũthũkũmaga Ngai nĩ akũrathimaga ona ũtĩrĩka maũndũ nĩ ũkũgetha gũteithia munya nĩ ũthũkũmaga wĩika maũndũ maya ma gũteithia andũ rĩ marakũhũrithia bara nĩkĩ tondũ Castro ndingiuma haha thina rumoro njine ngari maguta maita matatu itauma na wendo wa gũteithia lazima I had that nigwenda mundu ucio ateithike nona ginya handu ngiciriria muno ngiona I need to take a break no ngika take a break after kesi yana kuna rumoro ngira ko mundu ahura ndeto icio uko online ona ke ndigutinda ngigweta I lost
ni Castro kengura ko he mwaka wa ndituhira ukiambia ni uyu no naguo warikira very beautiful mwaka ukindu mweri wena thutha wa maundu macio Ateire deal ya over 600,000 600,000 thiete gucaina oguo ngarutirwo video ya mundu ucio ati Muhia alafu mundu nginya uragucabi araria nginya akiandika title you know Muhia is a scammer no menye company stiendaga bad PR ni ndarucire thiete gucaina ngarutirwo video until to a point nikajiuliza andu aya ndirang'ang'anira guteithia ri ni megutuma ngiragira mathina maya mothe garus deals ginya we kwari kuru so ngikira ngiciria no I need to take a break and niguo ndambire ngiteka break ngitiga maundu macio na maica ginya life yako itiga ko dramatic kwi maundu ehere wate ginya life yako ikahorera so until akorwo ucio thino wako aiko ngai ni ngagucokia ni hoya ngai ngicokia undu ucio ndikanoke gwitia mbeca online ni director to waku afataire 10,000 ndakona cio ka ndakona arata ingihoya ndemere tuteithie ngani ucia ithano tumuteithie well and good no horo wa ukagwitia andu mbeca uhoro cio I don't think I would be ready for that again and it's so unfortunate turona ata wira ucio wa guteithagia andu mari arwaru tugutigira thirikari tondu agikorwo ni guteithia mundu ngoro yaku yendeire ucoke ukore ati ni werwo ni wana ria bia he mundu ni ona urathi ugacangithiria mundu for sure Muhia ni wekira ngari maguta na tuma na handu hangi ungiaruta bia mwacangira mundu 200,000 wamwira na wamenya ginya maguta ni gukombete maguka akaga ngiri agacoka agathi online akauga ni uramurihi and I have realized no andu aya online niti kumacabi andu aya guteithio othe ni mahanaine matiririkanaga kuna kairetu twathire guteithia na guku mwiki nawe sorry to say mwiretu ucio ndamwetire interview hindi ngirigite go trend ngwita interview I swear to God ndamionire ikitwo kundu kungi no horo cio no andakariria because this is kuwa I was there for you we hari athi utire nginya kuwa thire ni ageragia guthi kuwa hindi wa ina thina makamugiria but now hindi awabatira ri ukaigwa Muhia ru ndangijika interview and you are a product of you remember twari na true ni thitwa guteithiri mundu ayo kuhe priority we maumire nake thi bono ucio ndirego ndenda gu celebrate na andu aria mananyitirira thabarĩ-inĩ yakwa no we ndingi matihana ugu andu aya guteithia gucio neke mari ya thina true that is true because God yene wako na mundu ni ukuruta hau ni ukuruta reke ndwire ithuĩ tarĩngĩ niĩ nyonaga atĩrĩrĩ he rĩmwe tũthiaga tũkanyitĩra Ngai itemi Mũigai wa Njoroge ainire rwĩmbo akiuga atĩrĩrĩ atĩ ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũru na nĩ mĩonere ya andũ na ya Ngai ĩtahianaine ũngĩrora script na nĩ ngũheaga kĩrĩa ngerekano ĩyo mũno ũngĩrora script ka video ĩyo rĩ mũtumia athire agĩkora kana gatumumu akĩona ciana ingĩ cigĩthaka harĩa akirigwo niki kana gaka gatarathaka athi kumurora agikora ni gitumumu ahoire ginya riwa rigithwa hau niho akihoya Ngai ndaramuhingura maitho ya mwico Ngai amuhingurire maitho kana kauga githi gagita aya angi othe marakaga nona koguo ri nyonaga ta iru tuingagirira andu magirira maundu miserable ni ingi ni bara cia Ngai agire maundu makwao andu gece tuwe Castro ni uguthie kunina generational cases in fact uguthie ukuwe ona ukuwe kuringaniria ginya true ndigite mutungatiri yani wa Lawrence akiuga ati ugigathi kundu guteithia abohoere uhoro ucio muno tondu ringi koraga ni maundu very spiritual ugathi wekora giterenge-ini urageria kuma ndungihota kuma hau twahutia uhoro wa kairetu kau kamwekire tuguthi direct haha kiria twikaga we as content creators maundu tuge 90% of our content creation ni uhoro wa interviews twikaga andu interviews and I'll be frank nguga atiriri Muhia mundu uria ukurehe haha show ya Muhia wa Maingi ri mundu andu matowe ri ena rugano rwake rwa mwanya ri ni roragirwo muno gukira celebrities. Yes, that's true. That is the truth. Na twanathie magongona maingi muno ma celebrities either ni actor either ni mutangathi either ni muini
na tukamanyitirira muno with our finances with our staffs and everything ni ndatigire na nginya tuka we ni watigire nginya tukamahe bia cito ni tumahete okuiga bia iria matoe ciumaga ku kire kia tumajuge matoe ciumaga kuri ni moyira wito ni wa gwika interviews riria ukunyita muini umwire ni ndirenda guku host show ini yakwa ya Muhia wa Maingi jerania aini aigana wanarehe show ya Muhia wa Maingi magetikira guka nini muno na he video ndirathondekire ndirera content creators wo post modore you know tuge Muhia wa Maingi show page yaku ya Facebook is a very big page, your YouTube is very big kuhuthira ku advertisera mundu na nturukinya hau kuhuthira ku advertisera mundu ri mundu afatia arihire bia nyingi muno mundu afatia arihe na ni bia nyingi ni wamenya niki ungihe mundu mileage ri atire hindi ungithi urute mileage yo no amuhe already ndi wamuhe koguo ndigathira koguo mistake iria twaneka ri ni gupost ado tugapost biashara ciao cigatherema for free magacoka acio ado acio matheremia biashara ciao ri makagira brand ambassadors agena huko na we are making steps together na tutiramarihia and it's so unfortunate to say this tuna page very healthy ninge muno pages cia content creators cigeruta wira mwera muno no mundu ucio ri akauga Muhia ni ndina ngiri ni postere ki arawikia ngiri ukamupostera ni undu wa page yaku akona customer tata no akameka profit of over 100,000 200,000 no da gukuririkana uhoro wa content creation ri na content creators mehana ni join makwirora video ino ri hakinyire ha ukiuga ni uhoro wa tuge ona magogona macio agikorwo ndiko na ni nguonete magogona ine ona agikorwo ni watigire he mari uguthie unjire uthiaga niki na mari utathiaga ri wagaga guthie niki uhoro wa magogona Castro ni muritu let me tell you one thing you see once you know the value and once your value is respected ni utaguthi handu taru Castro kwedu mathonda ka magogona na makasi umwete content creator ni meguka no ngithina guko urban ugenda content creator ugenda munga hivu umwandikagira invite ukamwira munga hivu you know I need you ukakimwira kira kurathie na mbere ni ugoka ona ndumwiraga goka ni ugoka no kugutu mesiragia trade no mahitia no indi tondu haria mbere twathiaga haria twamonirio uguo kungi mugathi mukaigatagwo nona so people need to create value na nyingi ciria tiriri now I don't have to be everywhere guthi haria ngwitu uguo ndi ngikaga kunyona either ndire mwete ndire mwete ugikaga kunyona either value yako ndire respected na ugikaga bado kunyona still umenye mundu ucio ndanageria nake kumufatara akinyonia mugongo nowadays tuthiagira andu aria matuthiagira aiko ndu guka gwaku gwika ate aiko ndu na ni invite ni ngumona ku njuke ndeji invite I won't invite myself so ni gucia gitumi kimwe ya gutiga guthie just everywhere ni either ndire invited kana mundu ucio ndanageria kumwira hihi anyitirire handu akinyonia the back na nie ngakiga ona ko ti kuri hau no ndungithi handu we unwanted you get according to your observation uria wonete tui hau industry nine hena andu mokagira mundu agokira na mururumo agacoka ningi mundu ucio tukamwaga ni mistake iri kumekaga nigetha ukona mundu ni abatira agacuka thi ukona mundu sorry to say about bragging ukona mundu ni rona maisha ni mega pio ugacoka ukona mundu ucio live kana ni arahoya bia kana ugatuika kana ukona ni he mundu turonire agitrend ati ni afekaga live athia na first class niki gitumaga mundu kana niki githiagirira industry nine ukona mundu ihinda rire haha agacoka gathie mundu mangi kwi maundu spiritual tari kwi mundu kwao niguo mahana
athiaga agacuka ambia biacara ikanyita igacuka ucio ni special case no still kuna mistake andu mekaga andu mariganagirwo ati hinya uria umbukagia ndege niguo mituragia ki riera-ini customer we wika content wekeka content wambia kumenyeka ri ugatinda Blue Springs na Mark Hotel nyua tuhwa ku ukariganirwo ni kiria gya ukinyirie hau kindu giki kirahengeca andu ni brands we customer igwa no atuika brands ni no na kambuni nyingi bona thaici itari because I had to drop all of them I focus on kiria kiandehire industry and my purpose tondu we mokaga mundu agoka kuhea ngiri 20 hengi rakuhe 30 ingi 40 no marakuhe tondu urambatite ugakinya handu fulani the moment wambia gucuka magakweherera ni wakambiti kuona mbeca ukariganirwo ni kiria wikaga ugwikora ha utajipata wapi depression direct wamekuondokea content ulisahaurika nitonete mwanake ungi wa mwihoko you remember same case he forgotten what brought him akiwati abe atake a break also no naginyo horosi wa take a break maange wika content I got to level up never take a break gutikora go come back no so kina kindu kingi so kindu kirahengeca andu ni kiuya you know kureka brands see water down your content ukeriganirwo kindu kingi ru ni financial management na kuri andu iyo tutingiuga predominantly no ikete tondu financial management ri kwi mundu umismanageaga no ritwa ri hari guna no ara mismanage no anyita so kindu kiamba gutia andu ni brands kindu yake ni kwiriganirwo we muhea maingi niki gya kurehire online tondu kindu gya kurehire nikio fati gwika utanathi kunywa tuhwa na tukurufu tungi andu methondekithagia mutinde na guko mukirura rĩu mukiuma na thutha ndukambe kuriganirwo kiria gya kurehe online to kiuno kingi go sustain online wow gwiciria ni ura take notes mundu wi hau wi limelight-ini na mundu uratanya gwakorwo limelight-ini andikatini kindu kingi ni riri ni mundu kwaga kumenya ihinda riake taru he mundu wiciragia ati niĩ muhea wa maingi ngutura hau niĩ ngo no ndu wa gubanga miaka iri mbere taru tha ici ni nju exactly kiria gakongeka mweri wa kana next year na nginya December I know I have a plan ndu andu ingi matikoragwo na plan ni mundu amenyekaga na comedy agakinya handu agakinya peak ya comedy riu ni arabatara a level up aigire level ingi no aregeire hau wakwa mundu atuika influencer all the companies ni ciamuhe wira but they don't want to go to the other level okay example ya Pastor Ben ni mundu wekaga comedy aikinya akilevel up aituika mundu wa radio atuika mundu wa radio ri aikinya handu I need to move to the next level kama maundu ma MC right now he's a bishop and you never know maybe the next 3 years level up atuikike every content creator man wakinya hau tauta castro hau ri ni fati dikyo kana we nayo ni fati uko na strategy ya ri next what is there next na how next nduga ikare waikara hau wathi ko exhaust utana no giando juki ka sana utachosha watu ugathi hau hadi atu anaona ando ingi muno mawigoka uguo mundu akariganirwo akariganira by the way na go take chances ya haria uri one opportunity to come explore as much as you can because there is so many opportunities mundu awikara spread your wings waikara uguo ati kungikondo na bado uko na fallback plan onako fallback plan ni koragwo sometimes ejega na tijega tondu gikara ukiciragia ati ni ngathi hana guko gwathuka ni ngathi ni nduiraga mundu wakorwo ru wendra wake to your limit tondu uko ni uga kindu ni giki na ni giki ri utari na fallback plan ndungihota gwika atia ndungihota gugitiganira but inataka pia we wathimwo taru most of the content wagia mbeca taru na mundu irite kunjira atiriri mutinda mukirathiriria kambuni na nduri na yaku ya gathiriria that guy told me ufatia kaone kambuni thano uranirira imwe hau ni yaku and that guy was making a lot of sense tondu na gukuonera ni taru ni TikTok ni rahingitwo America kingi thongomana andu ingi ni mainuka gicagi he muthuri nderoragira muno to Abel Mutua donire platform ni yake akiuga atirire he mundu okire akimucanura akimwira atiriri hedire abagia nona gabidi gakaekaga gakoheana story akiuga he mundu okire akimukania ku advertise brands kiria channel yake amagana ngo advertise agikorwo ni uka advertise yaku na da advertise aga brands
abel by the ndakoragwo na brands tondu brands yukaga hau brands nona kiria magirite channel-ini yaku mona no guthie mathiaga tuna kambuni nyingi cia migunda na mutigakenye mawira kambuni nyingi cia migunda ri mokaga o marenda contacts marenda leads wa mahe leads igana rimwe magasave namba cia andu acio project njeru makihingura magatumira andu aria you see they're using people from your platform no ni maumire so brands ni njega no bado ni muna after ko very careful alafu maeka ati magoithia mafans ri okokero riu Muhia ri wene watwerire produce them no ririkane ndu tuwira na guku twari hago bia nyingi muno njega muno ko live stream muoya ko record ala twadia ruya tukiona andu ale ma I remember ukubeka todo ni woka wa convince mafans maku trust brand yo mathi ma mudu magucokerera we Muhia ri we niwe watwirire ithu no tutioe mundu ucio niwe watutwarire kou koguo by the way alafu ginya ma celeb like huthire ri twa celebrate ona makimenye uria marahuthika ngwiciria hau niho toma ukoraga andu aingi muno makirira tondu ni urahuthika na njira njuru ukaga kwa na living uria ufatie tondu wina andu aingi muno maguthikagiriria makuhuthira toguo Muhia auga ri ugacoka ugaikio nyamarekio tashumahi tunoge thutha nini ni wambia content creation ndio tukimenyana nawe kiria how long were you in the industry? I was in the content for how long ketuge around mieri 8 around mieri 8 katata ka mieri 8 na hau kurora mwaka ndio ndio twamenyana riu na inyu twasemania by the mundu wa toma ngumenye ni no ni Nelly Nelly hedio arutaga wira Castro Media exactly toka twamenya akihurira thimu tondu ni ndamutwaraga rira itari busy twathiaga tujira kuna tunaenda na Kevo au ndio ndakomenyera haya twasemania twathi content we ni twathie content twathie aiko kule ndo maana yiro ka Castro na ndo maana make an impact in this industry. It was that team yakwa nawe nothing against content creators we madamu thaitha mutikague tondu bara no ni iko nyingi Castro na you know timu ya kunanie na mundu wetagwo Neri na J na Luciana exactly we did an impact impact ya firo ginya ndahuragirwo thimu ni andu ya ma gatekeeper ma industry kajeru inyuĩ mwĩco thĩna wanyu no kũnyitana tondu they wanted kuheria unity exactly ndio tutie gutiga kiu tutie kiu twikaga we really made an impact in this at that time na we did our best na handu twahutagia uguo gutigira twahutagia twagitiga hau na by the way hau niho twahutiria Triza twahutia akamaina like twahutia nukurikana Muigai Junior area exactly nitokira story extra twahutagia kana undu twarehaga twathiaga muno by the way na gwiciria we should be appreciating kiria like ihinda riria Ngai arakuhe ukakihuthira at your best niguo igo ndako atirire ruta imagine ru maundu macio twekaga ri imagine now if tutieciririe riu ati tucie tugutura hau tuturage ginya umuthi tunginoga kunoga toka you have to twathiaga ginya kungikamwira Ngai twali cio soka turathirinyaga exactly Ngai kirinyaga twathie ebu by then twathire so you have to move onore na tabia ni araugire twa jam ata Ronaldo ali twa jam ni Ronaldo no tugunugia tu tukiheranagire tu content creator ani ni maroka riu mundu arekiri high school ndangĩukeke gwika kiria ndire and I like by the way I like how content creation ino ya Gikuyu ira grow andu ta Patson marokire just the other day and they are doing very good job andu ta DPP Chumamoto they are doing very nicely gwiciria that is the spirit that those guys are doing a really amazing job. What I told them mundu aikare ageciragia what next yes ni deka story ni cia trade next yes ni deka ni ndanyita rugano rwathie next mundu aikare akiuragia next ukikosa kujiuliza Nyasinski ugire ati
ukikaka utachoka na wewe hivyo ndo kuenda mundu uyu uragie next ugakoragwo na strategy ya next dukano giandu aya twamenya nari you are very new in content creation ni turathi nawe hii nawe na Luciana na Jay na Nelly turathi ndamenya Luciana mbere ya gukumenya we mwathi ugu wehitha ngukwira aria twamenyire tukirorana na Nelly usichome nigukweka rugano kani handu kaundu kahanikire tukiinukai tukimenya andu aya ona haria content creation ni woka ni wamigirira ni woma nginya na mutumia by the way congratulations thank you nyonaga ona hena content ndironire Luciana thondekete kuria nenda-ini a very good one like the way you've moved na tuguthi hau ha discipline ya industry todo industry ni ire maundu apart from ni woka content creation ni wacenjia wira immediately waingira ri ona mutumia ndagia mutumia kugia mutumia immediately wa guteithia atia ni kugia mutumia immediately no njuge ni kuo ona muhea maingi ucio muonaga kugia mutumia immediately ni kuo tumite nduike mundu ucio because that girl adikwenda kwaria maundu maingi but mundu mugi oigua ria ndauga ati kugia mutumia ndaingiro undu njikaga niko gutumite nginya hau ngorwo nginyete muthenya wa umuthi. I don't think if I were single I would be here. True. And she's very supportive. She's very supportive. Na to anaruta wira na tene mundu ndimwe at a personal level. And not only ati moral support, you know, even spiritual. Kuna mutumia kugasta iko na kuhoyagira andu merona uko no uratoria makario urage niti tondu ni ugiaga hinya wa mahoya ugathira kare mukwehoera ni ukare mukwehoera so that is that one thing yada ko appreciate ngai na ko appreciate ginya mutumia wakwa ni undu wa kaundu kau na by the way akikoro no wende kuona content cia riu muhia wa maingi me couple etagwo atia tondu ndo iretwo Luciana Muhia's Empire. Luciana Muhia's Empire. Yes. I saw a very good content. I surprised Fafa wa onani. I liked that. Like this lady, there is something unique na mudogo to Luciana. The way she makes her content. Ukona niona huko kuhithurira kuu ukona she's speaking from the heart. She's very genuine. And that's one thing I like about her. In fact, ona doka goko gwiciragia ngumukora nake ni mucogo the hani ni mucogoraga rucio tugako na ihinda rĩa ko interact when amutumia you are in the industry, you know the challenges. How do you cope? Toyiki no mundu mukiria toyiki ni tukaga otaga ko manage atia oro wa to the trust to remain ni kora depend no hikitie kia mbere uko hikitie mundu utamenya we industry mugutugura bara kindu kingi ni kindu ta self control no kuji control ukeji control ono kore mumu ni are magono ndo agetikire kugwa magerio-ini yes na gukihoya muno kuhoya ngai muno ndukagwe magerio-ini no menya turathi uguo turathi gikaumbuka ukaigua ati nyuma muci uriko ndio kaundu ka yake trend ndio wekora hii situation ya tariki no yicirio undu tocio ndio atariki kamagerio kaokete kaumite handu ndio mucio ri ndikara haha hena nie things do happen and not just to me to everyone ndio mucio mahanikaga but now orenda gucokia ndako ikora depend uhikitie no ninakiuga gwikora magerio-ini ati ni magerio-ini alafu atiada matiga akiuga ati ri ati muhia wa mai admitted ti ndio kana warithie na mundu ni gwikora ona kwi mundu rageria hihi
guthie yakira I know boundaries especially for ladies mwe kumenya nyo hikanete ne koragiru ni marageria ru guka muno but ore ndauga uhoe muno ndukagweki magiru na partner ore hikitie ni tumaga ukahuthira tondu ru agikiona ni tigathi muhutu message tukonekana tukugire ugikona mundu tarakwera ni gukoragi ona ni mutiganire ado no marigo ne ke Castro ala ejeraga iko tondu mena couple channel ugo ni ma expose aga kiko kwa hanini compared to talegado matali na kiria he udo uri wahanika ukiona now I'm losing my wife talegi waneka ukiona ni wamuhitirie muno ukiona woi ha ngainyiterera niri wabere diwisi no de roots tondu twera niri ati ona guthi atia it's until death do us part no mistake ni ikihanika Castro mistake ni ikihanika na digi kahaditwe an angel mistakes do happen but nditu akamuhe grace ndagwikarane tondu kihiko ti kisho wa muthonjo ndahikanete kihiko ti kihuthu kada hikanirie bado no hangie gona dimu yake tuliaga nake utura yuruka ona dimu yake ndihoro ni mundu gabuya mundu akwenda hitane na gikaro na wabui Maingi na ile aje ni Maingi so nikurituhaga no mundu hoyaga tu grace yage agamuteithia muhote go solve differences na mutika hitane kana mwekane uru you just pray for the grace of God na maundu makagirira wow nenda tuthie so neje Muhia no twarie twaria mathamu tungikara no twarie ona ringi tuthie live turiganirwo koria kamera tukore ni horire tuthie event ino winayo ujire kenye lifanya ufikiria about the event na event yo dironi the poster dirona invites only ujire nikikira kupushire ukinye hau na uge ndoreta muingi urenda ado are invited okay desiri Ateire Castro every journey ona gari niri dereva I mean ona gari igithi handu ikiria huthagira na nikio maguta every person's journey ni hari andu aria ni gukoragwo na andu mithemba yothe no ni hari andu aria manyitite itemi taru Castro yo gitwika Castro and I had this thought me initially I never thought I would do even aka something ya kufungua studio ndio cia tuka tuhoere turikie no ngigwa ndina murigo I felt so indebted mundu andu aria mananyitirira na ndio mananyitirira ni andu mananyitirira kuma hindi ndabirie my journey ya content creation mundu ta ndio no wahya lift andu ta kururia ni mafundithire ukanyita microphone na ku interview mundu andu ta ngugo wa karanja you see those people it will be so bad of me kwa utabura andu tacio when I'm making a milestone remember no milestone na content creator I game studio ona cio na kuwa aba true so I thought on this big day andu ajagiriirwo ko ge celebrate wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho wa kere ni gu celebrate na andu aria mananyitirira andu ike Muhia wa Maingi wa gatatu ri ni gu celebrate na andu aria aspire utweka nona dikaranyita hau mundu nyonaga like for instance ni doraga DJ Dibul kuna this guy in as much as he's a DJ he has been so consistent all this time nona garora mundu ta let's say a certain musician ukona mundu nekora consistent in their art todo twikaga ni art people like Jeff Kuria ukona mundu nyingi kwa content nwekaga leshi no areka so those are the people dironire nyabe ngorwo nao mundu wananyitirira na mundu I aspire to be and now general friends and maybe some few family members nona no igigako negeka event yako launch TV yako ari no twikire kiharo ine ngai tuhe grace kihura gutire mundu kahingiririo but on this one ne ndore mani no ndo igua like you have a history with mundu wana kunyitirira kwa ndo itangiriganirwo ni yenda ukona ngoro ya gratitude na nikiona the main goal of that event ni gratitude and also andu amatwiruragira online no na mafansi ya taru subscribers you akwa acio ni wageni na bemwe because were it not for them I wouldn't be there no na ugu tugako live alafu na physical andu amananyitirira andu acio ngeni invited na family we celebrate to celebrate mawiko ma Ngai by the way
you are among the few people that I know andu aria maririkanaga haria maumite. Me I never forget. Hena mundu na angikorwo ni wathikiriria interview ino kuma tukiambia, hena mundu taringi mwamuoya akinya handu fulani nyinyi bakini huko mimi nimeenda ndio ucio ona wa mufatara in the future agakorwo ndaroneka no ni wahuthikire kumuoya iguru. So at least ungefeel ungeyendaga uguo na niona nginya maandiko maugaga riria andu 10 mahonirio ri umwe tu nowe wacokire koguo you can imagine out of 10 only one you are that one person. I really thank God for that. Yeah, but yakurathime muno makiria na by the way igongona riu tugakorwo twi live guku Castro Media twanaruta wira muno na mundu witwo Muhia twanathiuruka kundu kuingi muno kungi twanaona mawega twanaona mauru andu manatubangira mauru pio twanabangirwo kengwire gutu tuirio ni Ngai no kengwire andu ucio na metu wa gatekeepers industry no ni gatekeepers ihinda rĩo nĩ rĩgũkinya. Yes, their time is coming. Ngai arehũragĩra hiria ndu acio meciragia nĩ oge mũno matinde wakwa nĩ magũthũkĩria wakwa nĩ meka atĩa. Their time is coming. Yes, mwiroreri tuthi kuria kwa Muhia wa Maingi YouTube na Luciana Muhia's Empire na ginya mwena wa Facebook na ginya TikTok andu ani marutaga wira mwega muno makiria uthie hau subscribe ona no utige comment hau uge atiri tuona kuria kwa Castro Media ugoka tu subscribe kana tuona kuria kwa Kishu wa Muthoni ici riu niona inyo mwathie riu Kishu ni rarera ici na me ni ndire ngoro ya kurera we ndirorete andu ndirorete kurera it's my nature of maybe work reke tugereria itanoka online wira uria ndarutaga ndwari wa andu ndwari wa andu ugikorwo ni ndira igwa ndiraigwa gifatara like ngoro ndina andu the more you bring people to your circle the more you are hurt, you know that. Yes the more you bring more problems to ona he mundu ugaga ndukaneciria ati wina arata ingi niguo ugatonga in fact magoka nginya kuoya kiria wina kio just need a few very few uguo ri Ngai ni agututeithia na tuhe grace yo no nyende Muhia waririe mwiroreri hatukirikiriria your fans ale makwĩroragira na mere what to expect from you mahinda rĩrĩ rĩu tũgĩthiĩ na mbere rĩu mũrori witũ rĩ gũtirĩ ũndũ gũcenjia nona maũndũ marĩa twĩkaga no matũkorwo tũgĩka of course you know ũrĩa ngoretwo tũgĩka harĩa channel-inĩ yakwa though I'm so willing to spread my wings nĩnjũĩ nĩ ngũmũrehera andũ angĩ na kama kawaida nĩ mũĩ andũ arĩa ndĩmũrehagĩra ti andũ akũmũte ũguo nĩ ndĩramenya studio ĩrĩa twahingũra nituko to level up nitukurehe guest aige ni muguthi na mbere kurathimwo muno makiria ni mitambo ya Muhia wa Maingi Media kindu ngumwa ni mutikana ndekie tondu itare na inyue na ngiuka hande yarĩrie hingo ciothe ndĩyarĩrie mutariho gutire difference ingikorwo ngimeka uguo I know tuguthie thabarĩ nene na mwaka uyu kiugo reketwo kwa twikite maundu manene through iguru ututeithagia na demo promise ati nothing will change, nothing is going to change nituko tugika short iria twikaga ni muguthi na mbere kurathimo tarige mundu wi diaspora your fan no ende gutuika party ya kiria tura celebrate rucio no nyende mahe namba ya thimo riu mundu wothe urathimagwo ni uria njikaga ri na no wende hihi gukorwo part of us either through support, through anything, through na kuhurira thimu namba yakwa ni 0717 023 995 0717 023 995 iyo koragwo yo ni mathaa mothe mwiroreri na ni wakiigwa Muhia ni ahikanitie koguo we wahurari ura support kiria ni studio ya yes video muno mwiroreri wa Castro Media mwiroreri wa Kish wa Muthoni TV ndimucokerie ngatho ni nyumwerera video ino nginya hau yakinya na ndi muhoyaga na gitio angikorwo werorera video ino na ndurura subscribe gakikohoya subscribe na winyi notification bell na gala tukia upload video ugakorwo wa mbere na kwerorera ni Ngetoti Castro nginya ihinda riu ringi bye bye tunawapenda sana.